And then ama highlights wakho so far kwi-industry yini? Kucaba like mangikhuluma ngayo manje and then ifike yeah. Okay, sasambe siyolanda eBlack yesithombe lapha eOrchard. Si-invite laphana masifika laphana there's everyone there. Hleli nama-executives ubuwabona kuma-interview, kuma-documentary aka hleli noba noma fika wonke umuntu nje uyadlula lo naye lona wonke umuntu uyadlula. So hamba click kancane shuthi yabo ngoba akufiki nombala shuthi umuntu yabo uyaprogress yabo ayibona into ayenzayo. Ambiza laphana qhu into yakhe si proud yini ngathi ingane ezincane nje sijabula singene ku candy shop. Shout out umngane wethu laphana yabo Rafael sasi happy nje. That's the moment I think 14 sonke nje ukuthi from kwaNongoma sesila yes yawo khona abantu abangasiboni bese benzani la beGoli asikho busy even if kuma home times wethu kuma hometowns wethu yabo but it's busy like Goli yabo. I like it. They yabo bafana baNongoma bane-black Uzozikhethela ukuthi iphi black guys ukuthi uyi-black yokuthanda ukuxhumanisa nabantu or umini ukuthi bane-trach uzokhetha yona ukuthi ayiphi le black akhuluma ngayo. But I see what you did.